Mına dostlar, Şvits izlegenler. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер. Hurmatlı YouTube görүүчүлөр. Pazar Alamy kanal kattалуучулары. Mınake. Ол жерде музоолу торпогу менен саан, боз, Швиц уйлар сатылат достор. Бүгүн 13 май 2025 жыл Чүй облусту Москва району Стретинга айылындабыз достор. Мына биз азыр бир четтен тартып көргөзөбүз достор видеого. Видеонун жүрүшүндө полностью сурап өтөбүз данныйны. Сиздер только лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар достор. Ассаламу алейкум. Калайсыз? Жакшысызбы? Так, бул жерде кунажын, основной кунажындар экен, а? 5-6 баш уй бар. 5-6 баш уй. Калгандары кунажын торпоктор экен. Арасында бир бука да бар экен ал жерде. Бука сатылбайт, а? Урука экен бул. Жакшы. Общий бул жерде канча баш азыр? 15-14 баш сатылат. 14 баш сатылат, а? Могул биринчиси. Токолу экен. 3 торпоктуу уй. 2 жаш кунажындан 2 бар. 2 жаш кунажындан 2 экен. 1,5 жаштан 2 бар. 10 айлык, 8 айлык, 6 айлыктарым бар. 10 айлык, 8-6 айлык торпоктор. Бүт баары ургачы бир бука бар, а, урука. Ол жерде. Бука сатылбайт экен. Так, бир четтен эми баштайбыз азыр. Так, могу токолдон баштайын, о токолдон. Бул канчаны тууган уй? 3-чү торпогун туу да? Жакшы, порода Швиц. Порода Швиц. Бул канча сүт берип атты эми? 25 литрге алсам муну. 25 литрге? Жакшы. Ал бул баягы желиндери кандай? Желиндери төртөө рабочий, келип саат текшерип алышты. Төртөө тең рабочий келип саат текшерип алсын дейт. Жакшы. Бир жума болду тууганына. Жакшы, муну музоосу менен сатасызбы же? Музоосу менен сатабыз, музоосун кошуп коебуз. Музоосун кошосуздар, а? Кандай музоо торпогу? Швиц музоосу. Тоже Швиц, а? Жакшы, баасы канча? Баасы 235 миң беребиз. Так, 235 миңге дейт мынаке достор. Ол турган Швиц. Ол токол. Так, булардын кеми барбы, жокпу? Кеми азыраак эле болгон. Бир аз кеми болот дейт. Так, доставкасын уюштурасыз. Доставка болбоду, Тажикстанга чейин болот. Тажикстанга чейин болот дейт. Мына эртеги пешенеси ак Швиц уй. Өтө сүттүү экен достор. Так, экинчи могу кунажын. Кунажын. Так, о сүттүүлөрдү тартабыз ба бирин? Муну караңыздар. Экинчи ной тартайбыз. Торпоктуулар көтөйт. Биринчи торпокторду көргөзөйбү моундай. Так. Экинчиси тууган, үчүнчүсү туйт. Бул экинчисини тууган. Үчүнчүсүнү туйбай? Так, экинчисини тууптур бул. Бул канча ай болду тууганыга? Тууганыга 2,5 ай болуп калды. 2,5 ай. Уюп качкан бери. Кайра эле качтыбы? Кандай породада качты булар? Швиц, музоосу да Швиц муну. Бул өзү да Швиц экен. Өзү да Швиц. Музоосу да Швиц. Швицтен да качты. Жакшы, бунун канча сүтү бар? Мунун 20 литр сүтү бар. 20 литр сүтү бар дейт. Жакшы. Мында желиндери таза. Желиндер бүт. Желинден сүттөр чоң. Тамчылап жүрөт го бул. Мынаке достор. Жакшы. Бул экинчиси бол. Мунун баасы канча эми? Мунун баасы 240 миң сом болот. Музоосу менен, а? Музоосу менен 240 миң дейт. Кеми болот? Жок, кеми жок. Кеми жок, магазинский баасы? Магазинский баасы дейт мына. 240 миң. Мындай Швиц. Азы. Ошонун Чүйдүн былтыр аркы. Аркы? Былтыркы торпок экен, уже кунажын болуп. Алда качып калган. Уже качты, а? Ошо букадан качты. Аркы. Букадан качыптыр. Аякта. Так, жакшы, бул экинчи уй болду. Эми үчүнчүсү кайсы? Так, үчүнчү уй. Могул уй экен. Бул канчаны тууган уй эми? Булам 3 туудунда. Бул да 3 тууган уй дейт достор мына. Мына. Тишти көрдүңүздөр. Жош. Жоштугу жош экен мына.
Yumuşak özde sonu. Yumuşak. Parıldaydı. Tak bunun kança sütü var ya. Bu 18. 18. Bunun parodası qanday oldu? Alatomuzda. Бұл алато, а? 18-20 жақсы жақсы şimdi. Бұл желіндер торсайып тұрады қандай? Жақсы. Так, бұның бағасы? Bunun boğası 210 bin ton. Torpaq erkek bunun. Torpағы erkek қанша айлығы үшін torpaq? Torpağı bir ay bolup bolup. Uy kaçıp kaldı bırak. Бұл қайрылы қашты. Oha. Швейцтен. Numara kaçtı da. Aha. Kadan kaçtı. Ондай үй екен, достар. Так, бұның кемі бар, а? Biraz bastırdım. Жолына біраз болады дейді. Жақсы. Емі қайсысы? Tamam bu. Так. 5 айлық боз. Нан саған. О, швец пе? О, нан сетім мощный ғой. Мына достар. Так, бұл қаншаны туған ем? Bu 3 tuğan yani 4-sünü tuğ. 4-сіне тойды, а? 3-те туған. Порода швец. Жош. О, Tuğanda 32'ye çeyin verdi. 32-ге чейін берді, а? О, тамырларды қараңыздар, достар. Сүттің тамырларын. Алыстан эле көрінеді. Жош. Çeyinleri de yumuşak. Желіндері да жұмшақ. Азыр қанша сүт бар? Hazır bir 17-18 şunday süt var. Азыр 17-18 литр, а? Так, бұл өзі қайрада эле швецке қашты. O şiitski asmineni olgan bu. Асменение oldu. Жақсы. О, швец мощный екен бирок. Так, бұның бағасы қанша ем? Қанша қоясыз? 185. 185 мың. Желіндері таза. Çeyinleri bitti reboç. Рабочий. 185 мың. Кемі бар? Kemi var. Kemi. Yoluna Жолына дейді. О, ошонун. Burada bir balası. О, торпағы екен. Бұл да уже қашқан болса керек бұл. Oha bu 3 ay boz. 3 ай боз екен. Бұл 5 ай боз дедіңіз, а? Так, ал 5 ай, бұл 3 ай боз екен. Құнажын. Kunacım bu yani. Жақсы. Bolat. Бірінші туыт бұл. Boyu 1.42 ekan şunu. 1.42, а? Оныкы средний. Bunu diloşundayla var. 1.40-тан жоғары. Жақсы. Uylar bari çoğ uylar. Чоң үйлер. Емі қайсы? Так, ол 4-ші үй болды достар, мына қара үй. Желіні ақ ала екен мұнда алған. Бұның пародасы қандай мұның? Американка деген порода. Бұл бұрық биік үй екен, а? Boyu 1.45. 1.45 бойы. Жақсы, бұл қаншаны туған үй емі? Bu 3'üncüsünü tuğ. Туса 3-сіні туйт дейді достар, мына. 8 айдан өтіптір. Так, içindегі порода қандай торпақ ұшында? Bu şiitski asmineni olgan. Швецке болған, а? Жақсы, мына достар. Онда болған здоровый үй екен. Так, бұл қанша сүт беріп атты дедім? Bunu ikincisine 26 litre çeyin verdi. Екіншісіне 26. İçindегі 3-сі. Жақсы. Онда болған үй, достар. Бұл бұрық чоң үй екен. Так, бұның бағасына қанша қоясыз сен? Кім 240 мың сом дейді, мына достар. 240 кемі бар бұның да. Біраз болот дейді достар, мына. Ол американка. Жақсы. Андан кейін ол алауы порода айширский. Bu gelinde kızıyor bir 10-15 günde tuğ koydu. Бұл жақын екен, а? Gelin toprağında koydu. Желін толтырып аттыр уже. Мына. Çok 1.48 boyu. Бойы 1.48 дейді. İkincisi tuğ. Екіншісіне туйды екен. Бұл қанша сүт берді ошында? Bu 28'de çeyin verdi. Біріншісінде ле? Oo. Негізі айширлер сүт бағытында болады, а? Сүт ет емес, төке сүт бағытында. Жақсы, мына достар. Бұл екіншісінен 30-дан жоғары болса керек. Süt. Gelinleri de alalım. Жақсы, мына ке достар. Желін бұл құнажын екен, желіндері таза болады мұны. Рабочий бет. 4 işte bu. 4 диш. 64 watt verir.
Так, bunun bağısını kança koyuyorsun sen? Bağısını 250 bin. Бұл 250 мың дейді. Мына 250 мың сом. Жақсы. Бұлар бүт бары о чүйдің эле ойлары да бүт бар. Местныйлар. Жақсы мына Қырғызстанға полный көнүшкөн достар. Ол қанчанчы үй болды ошонда бұл? 1 2 3 4 5-нчи үй болды а бұлар? 6-нчысы болуп тур. Эми о кунажындара келейик. Бол боз, а? Булар 2 жаш боз, а бул? 3 ай боз. Швецке дейт. Бул өзү да швец парода. Жакшы. 5-нчи поколение. Кайсы ошондо бул 2 жашта? Ол 2 жашта. Ушу менен наркынсы. Ортодочу. Бул 1,5 жаш. Бул 1,5. Бул да боз качты. Бул да качты уже. Бул да ошо букадан качты баары. А могу экөө Бул осьминение болгон. Осьминение. Бука жок эле. Шарды койгон. Жана мунулар букадан кийин качты. Жакшы. Так, булардын баасын канча сурайсыз сен? Булардын баасы болор эле баасы 185тен. 185тен о экөө, а? 2 боз. Анын аркысы 1,5 жаштык. 1,5 жаш ал 155 миң сом. Ал 155. Алда мыкты болот. Жакшы. Так, ону сурап атабайм. О, чоң. О, турган. Бул жанагы уйдун баласы. Бул 1,5 жаш болуп Уйдун калдыр. баласы. Ойдун баласы, а? Но. Полторашка бул. Жаш. Так, о, кунаж, бул качты кача элек болжон. Качты. Бул да качты. Бул полторашка ошондо, о, турган. 1,5 жаш болуп калды. 1,5 жаш. Швецтен эле качат да бул да. Ооба, швец. Жакшы. Амы аркы букадан Швецтен, а? Жакшы. Мында баасы 145 миң сом. 145 миң дейт мына. Боз. Швец. 35. 1,35 чыгат бул. Так, могу торпакторчу жаштары. Торпоктор булар кача элек, мунусу качып калды ошо. Бул ойноду уже, а? 1 жаш 2 айда ошо качып калды. 1 жаш 2 айдан монусу качыптыр. Булар кача элек? Жок, булар кача элек. Булар ошо билбейт. 11 айлык мына. Олар 11 ай. Так, булардын баасы канча эми бул торпактор? Булар качып калган 90, беркинчи 80 миң. 11 айлык, а? Ооба. О, арасында кетти. Так, Эки торпок бар. о экисине. Так, могу 6 айлыктар. Канчадан дедиңиз бу 2 торпак? 70тен наркы. Ол бирөө, ол экинчиси, а? 80 миң, оона бирөөсү. Так, о турган. Ол 70тен дейт мына. 6 айлык ургач торпоктор достор. Швецтердин торпогу му? Ургач. 70. Булардын кеми бар. Так, экинчиси могул, а? Экинчиси бул. А бул чоңураагычы? Вот. О, 80, а бул, а? Мына достор. 11 айлык. Бул 6 айлык бошунду. Наркысы 6 айлык. А булчу, о токол. Бул 11 ай. Экөө тең 11денби булар? Ошо наркы токол 6 ай, мына беркинчи 11 ай. Аха. Наркыдагысы. Так, ушундай маалымат достор. Видеону аяктайбыз достор. Эзин номерин экранда калтырам. Биз сурабаган суроолорду сурасаңыздар болот. Только лайкты басып колдоңуздар. Мына бул торпоктун энеси токолуй. Швец ургач торпок бул. Мына мунун 3-чү тот Швецтин баласы бул. Бул да ургачы Швец. Уже 2 айдан өттү. 2,5 ай болуп калды. Могу бир жумалык. Могу каралар. Эркек бул. Мунун да энеси ала тобуй азыр. 3 узолуйубуз бар. Сатка. Азыр кошуп коебуз видео. Энелерди талаадан тартып кожобуз.